predlogu vezano za ovo, ali ima još pitanja za veštaka, pa bih onda sve to objedinila. Prilikom vašeg sačinjavanja nalaza i mišljenja kada ste analizirali crni metalni nož, konkretno Vala, taj širine, odnosno dužine drže 6 cm, naveli ste da je uzrok 18-174-30, to je vrh sečenog noža, uočeni su tragovi krvi, i 31 trag, leva strana noža, znači da su tragovi krvi pokidenoga. S obzirom da je za očekivati, ako je došlo do upadanja, da je vrh noža, odnosno sečiva, da su, da kažem, tragovi od lica koje prima te udare. Ono što nam stvara nedoumicu, to su uzorci 32 i 33, desna strana vršnog noža, gde se u vašem nalazu naveli veoma slab parcijalni profil, neupotrebljiv za poređenje sa nespornim uzorcima, a takođe i 33, to je drška noža, veoma slab parcijalni profil, neupotrebljen za poređenje sa nespornim uzorcima. Pre toga, pre ovog sada, znači ja mogu ovo sad konstatovati, znači, pošto je još tako da pojasnimo da bi sad, prosto mora da se uvede znači da li, ajte ovako da postavimo pitanje, da li pri tom veštačenju utvrđen nesporni uzorak pokojnog kostovskog denka? Da li je prilikom veštačenja utvrđen nesporan uzorak DNK pokojnog kostovskog? Tako je, odnosno da li imamo nesporan DNK? A s tim u vezi onda je opet samo nešto ovako, da imamo nesporan njegov DNK profil, zarez veštak izjavljuje. Nama u ovom veštačenju nije dostavljen eksplicitan, nesporan uzorak pokojnog Kostić Predraga. Ali smo mi